Aga Ialehkai La Liga peringkat Las Palmas Persia ika Alaves. Aba pai syang nagi Ialehkai baro artadi Kynhun kiak hait tamar argol. Bari aga gol paniak hait ke Las Palmas kalayo ban tiap aswa ban kod ke Ialehkai. Haga Ialehkai Serie A peringkat Genoa Persia ika Lecce. Haga nagi Ialehkai ke Genoa kala khor ke nam job. Hadin bagalala abat pelem ya Lecce da ar lakawai. Bari agi nagi argol jong ke Genoa layo ban tiap lengbau Mirati. Haga Ialehkai League 1 ha peringkat Nice Persia ika Ozere. Aba pai syang nagi Ialehkai baro artadi Kynhun kiak hait da marshi gol. Hadu bukod ke Ialehkai. Haga Ialehkai Saudi Pro League ha peringkat Damax Persia ika Gadisia. Haga nagi Ialehkai ke Damax kala khor ke nam job. Hadin bagalala ban pelem ya ka Al Gadisia da shigulanon. Bari haga nagi shigul layo ban tiap aswa ban kod ke Ialehkai. Kata ka minit ke bakandai peu plus Khyrwit. Hagawai perga Ialehkai Saudi Pro League ha peringkat Al Nazar Persia ika Al Khalut. Haga nagi Ialehkai ka Kynhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nazar. Kalau khor ke nam job hadin bagalala ban pelem ka Al Khalut da laila kawai. Watla Ialehkai Tang si peu Ngut nadu ke minit ke basan penreu. Hadin ke jingel rekat u defenders jongka. Bari agi ni gilai gol jong ka Al Nazar layo ban tiap nengkong. Lengbau Cristiano Ronaldo haga minit ke basau ya ga gol ke baar layo ban tiap lengbau Sadio Mane haga minit ke baar penreu. Bari ga gol ke balai layo ban tiap lengbau Duran haga minit ke basau perway.